Uvaženi ministre za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije, gospodine Beriša, sa saradnicima, tu su nam državni sekretari, gospođa Pavićević i gospodin Bošnjak, šefica kabineta, gospođa Jukić-Mandić, koju posebno pozdravljam, mogu slobodno da kažem i prijateljica već, gospođa Jelena, uvaženi ataše na Republika Bulgarija u Beogradu, gospodin Kajramov, uvaženi kmete na opština Mosrija, gospodin Zaharijev, uvažena predstavnica misije OEBS-a u Republici Srbiji i prijateljice gospođo Rodić, uvaženi gosti od osnovno učilište Sveti Kiril i Metodij od grad Kustendil, Republika Bulgarija, prepodavatelj Evgenij Serafimov, uvaženi dami, gospoda, uvaženi deca, uvaženi učitelji i uvaženi direktori na kulturните i obrazovателни институции во Сибирот, uvaženi mediji. За мене чест и удоволствие да ви поздравя от името на Националния съвет на Българското национално малцинство в Република Сърбия и личното си име и да ви честитим утрешния празник. Poštovani ministri, još jedan put dobrodošli u Bosilegrad, sedište Nacionalnog saveta Bugara u Republici Srbiji. Bosilegrad, grad dobrih, poštenih ljudi i vrednih domaćina. Grad sa većinskim bugarskim stanovništvom i naše lojalnim građanima Republike Srbije koji poštuju svoje korene, ali također poštuju, izuzetno uvažavaju i državu u kojoj žive. Bugari kompaktno žive u dve opštine na jugu Srbije, u Bosilegradu i Dimitrovgradu, mada žive i u Surdulici, Pirotu, Vranju, Nišu, Babušnici, Beogradu, Banatu, okolini Pančeva. Mislim da nema mesta u Republici Srbiji gde nema naših sunarodnika. Prema popisu iz 2022. godine u Republici Srbiji živi 12.918 pripadnika bugarske zajednice, što je, moram da kažem, za trećinu manje od popisa iz 2011. kada je bilo 18.543 Bugara u Republici Srbiji. Lično smatram da u Republici Srbiji broj Bugara sigurno nekoliko puta veći, ali mnogi naši sunarodnici se ne izjašnjavaju na popisu stanovništva kao Bugari. Razlozi zbog čega se tako ne izjašnjavaju jesu mnogobrojni. Mislim da dosta ljudi nemaju prave informacije i da nisu svesni činjenice da ne mogu trpeti nikakve posledice zbog toga što se ne izjašnjavaju kao pripadnici bugarske nacionalne manjine. Ja bih to nazvao nekom vrstom mimikrije. Republika Srbija je demokratska država u kojoj postoje zakoni i poštuju se zakoni i u kojoj se poštuju manjinska prava. Osnovna ljudska i manjinska prava Bugara u Republici Srbiji nisu ugrožena, odgovorno tvrdim. Imamo pravo na obrazovanje, informisanje, kulturu, službenu upotrebu jezika i pisma, imamo pravo da radimo, da stvaramo, imamo jednaka prava kao i svi u Srbiji da živimo. To što neko trenutno pokušava da iskrivi sliku u bugarskoj zajednici i pravima bugarske manjine u Srbiji i u Briselu ne ide u prilog stvarno dobrim dobrosusedskim odnosima. Nacionalni savet Bugara u Republici Srbiji nije konsultovan oko jedne sporne tačke u izveštaju. Toliko o toj demokratiji, a dve sporne su tačke za nas da nemamo udžbenika i da neko pravi novu manjinu u Srbiji. Naš nacionalni savet kao jedini zvanični organ bugarske zajednice u Srbiji nastojaće u buduće da sve probleme rešava na institucionalni način i uz međusobno razumevanje i toleranciju. Ovaj saziv nacionalnog saveta koji predvodi lista To smo mi prirodni pokret Vladimir Zaharijev na samom početku mandata usvojio tri osnovna prioriteta u radu. Pod 1. Doprinos pri uspostavljanju još boljih odnosa između Republike Srbije i Republike Bugarske. Tu možemo mi samo našim radom da doprinesemo. Pod 2. Obrazovanje na maternjem jeziku i pod 3. Finansiranje medija koji emituju program na maternjem jeziku gde je osnivač nacionalni savet. Što se tiče obrazovanja, ne mogu danas, a da ne kažem hvala Vladi Republike Srbije i Ministarstvu obrazovanja na prevedenim udžbenicima posle skoro 40 godina, što će, nadam se, dovesti do povećanja broja dece koja slušaju nastavu na bugarskom jeziku. U Bosilegradu od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole postoje odeljenja gde se nastava izvodi kompletno na bugarskom jeziku, osim u trećem razredu u osnovnoj školi. Dok u Dimitrovgradu u svim razredima u srednjoj školi postoje takva odeljenja, a u osnovnoj školi se uči po 3 modela, a samo u 6. razredu postoji odeljenje koje sluša kompletno nastavu na maternjem jeziku. Uspeli smo, i to je jedna od kritičnih tački u izveštaju Evropske komisije, da prevedemo sve udžbenike od prvog razreda osnovne do trećeg razreda srednje škole. Trenutno je u procesu i 4. razred za srednju školu i očekujem da i to do tamo početka sledećeg godine to završimo. Slobodno mogu da kažem
da u svim školama imamo dovoljan i kvalitetan kadar koji nastavu podjednako dobro može da izvodi kako na srpskom, tako i na bugarskom jeziku. Odpočeli smo i proces izrade novih čitanki na bugarskom jeziku za sve razrede za osnovnu i srednju školu po novim nastavnim planovima i programima, što je za nas od velikog značaja. Shodno mogućnostima, naš nacionalni savet finansijski pomaže sve škole, plaćamo ekskursije djeci, organizujemo sa Madicom Bugara u Republici Srbiji republičko takmičenje iz bugarskog jezika, novčano nagrađujemo prva 3 mjesta na istom, također novčano nagrađujemo u svim školama i đaka generacije, svim đacima prvacima kupujemo školske torbe i osnovni školski pribor. Što se tiče informisanja, naš nacionalni savjet je osnivač dveju medija, štampani medij Novo bratstvo, koji je brend Bugara u Republici Srbiji više od 60 godina, koji ne bi postojao da nije finansijske pomoći Vlade Republike Srbije. A drugi medij je elektronski Nova radio televizija Bosrel, koji danas postoji zahvaljujući pozitivnoj odluci Vlade Republike Srbije iz 2015. godine, a kompletno se finansira iz budžeta opštine Bosrel preko nacionalnog saveta. Shodno mogućnostima finansiramo i druge medije tokom skoro cele godine, a postoji i drugi štampani elektronski mediji i razni portali koji danas emituju na bugarskom jeziku. Tako da se danas ne može nikako govoriti o medijskom mraku za bugarsku zajednicu u Republici Srbiji. Hteo bih da istaknem da ćemo od početka sledeće školske godine, to je od ovog septembra, početi sa izdavanjem dječjeg časopisa na bugarskom jeziku. Imamo obezbeđene financije za to. Časopis će izlaziti 4 puta godišnje. Time želimo da pospešimo decu da pišu, stvaraju i čitaju na bugarskom jeziku. Tiraž će biti 1200 primjeraka i dobijat će ga deca potpuno besplatno u svim vrtićima i osnovnim školama u Bosilegradu, Dimitrovgradu, selo Zvonce, opština Babušnica, sela Božice i Kristura, opština Surdulica i selo Ivanovo, grad Pančevo. Po prvi put javno kažem, časopis će se zvati Detski mečti ili u prevodu na srpskom Snovi i detinjstvo. Što se tiče kulture u našoj zajednici, mislim da je na jednom dosta zavidnom nivou. Ponovo ću iskoristiti prvi put da se zahvalim Vladi Republike Srbije, što nam omogućava da svake godine dostojno obeležavamo datume vezane za bugarsku kulturu, istoriju i tradiciju. Finansiramo shodno mogućnostima skoro sve kulturne događaje u našoj zajednici. Kada je reč o službenoj upotrebi jezika i pisma, moram da kažem da je bugarski jezik u službenoj upotrebi u Bosilegradu, Dimitrovgradu, 5 naseljenih mesta u Babušnici i delu teritorije grada Pančeva. Na zahtev građana, opština, policija, sud, škole, dom zdravlja, centar kulture i druge ustanove izdaju dvojezična dokumenta. Možda ste primetili geografski toponimi, kako u Bosilegradu, tako u Dimitrovgradu, su dvojezični, kao i nazivi ulica i nazivi ustanova. Trenutno radimo na 4 strategije za 4 oblasti gdje imamo ingerencije. One su srednjoročnog tipa 2026-2031 godina pod pokroviteljstvom misije OEBS-a u Republici Srbiji. Siguran sam da ćemo imati početkom sledeće godine dobra strateška dokumenta. Upravo zbog tih rezultata, kao i uspešne dobrosusedske politike koju Vlada Republike Srbije vodi u poslednjih 10 godina i jače, građani Republike Srbije koji su bugarskog porekla se danas osjećaju sigurnije, slobodnije i poštovanije. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog su nam jak i pouzdan partner. Ja se iskreno nadam da će tako biti i u buduće. Imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom kulture, Ministarstvom informisanja, Ministarstvom obrazovanja, misijom OEBS-a u Republici Srbiji, institucijom Ombudsmana, kao i Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti. Poštovani ministre, sada imam 3 molbe za vas. Prva je iznalaženje načina za povećanje namenskih sredstava kako našem nacionalnom savetu, tako i svim ostalim nacionalnim savetima u Republici Srbije. Pod 2. Iznalaženje načina za stabilno finansiranje medija gde su osnivači nacionalni savet. I pod 3. Iznalaženje načina da se što veći broj, u ovom slučaju pripadnika bugarske zajednice, preko konkursa radno angažuju u sektoru bezbednosti pod kojim smatram policiju, graničnu policiju, vatrogasce, spasioce i naravno vojsku. Što se tiče samog konkursa, poslednjeg konkursa za prijem kandidata u MUP, mi smo imali 27 kandidata sa teritorije opštine Bosilegrad, od kojih je 5 prošlo, sve, nažalost, za sada je samo jedan kandidat primljen. Ostala 4 su ostale ispred crta. Prenesite ministru unutrašnjih poslova da smo mi, blago rečeno, razočarani. Narod je razočaran, naša deca tu trebaju da ostanu, da rade i da žive. Borimo se za svako radno mesto.
Ja sam lično u subotu razgovarao sa ministrom Dačićem, ali vi prinesete naše nezadovoljstvo po ovom konkursu. I još dve stvari, nevezane za prava manjina, ali su od životnog značaja za nas na jugu Srbije. Republika Srbije je u proteklih 10 godina mnogo uložila u zdravstvo, obrazovanje, digitalizaciju, putnu infrastrukturu, kao i u druge oblasti, ne pričam samo za Bosiljak, već pričam za kompletnu državu. Ali najbitnija je ekonomija i radna mesta. Ministre, situacija je alarmantna, ne samo za bugarsku zajednicu na jugu Srbije, već za ceo jug. Ugroženo je većinsko srpsko stanovništvo i Albanci i Romi. Odlazi stanovništvo, gubimo kapacitete, kadrove. Ljudi žive teško. Jednom rečju, hitno nam je potreban plan države za ceo jug. Molim vas da obavestite o tome predsjednika vlade o tome. I druga stvar, isto nevezana za manjinska prava, ali od velikog značaja za sve građane, kao i za bugarsku zajednicu u Srbiji, jeste autoput kroz Grdelički klisur, na koji se građani opštine Bosiljak uključuju kod Vladičinog Hana. Naša molba je da u plan EXPA uđe i brza saobraćajnica, veza sa koridorom 10 Bosiljak-Vladičin Han preko Surdulice, koja je već ušla u prostorni plan Republike Srbije. Time bi se put od Bosiljaka do Surdulice sa sadašnjih 60 km skratio na 47,3 i omogućilo građanima Bosiljaka kraće, brže i bezbednije putovanje prema unutrašnjosti Republike Srbije. Za nas je to EXPO, verujte, za nas je EXPO i što je rekao predsjednik Zaharije, renoviranje i ove sale, za nas je EXPO i svako sačuvano i novotvoreno radno mesto u Bosiljaka. Naravno, EXPO u Beogradu je super stvar, mi to podržavamo. Poštovani ministre, velika većina građana Republike Srbije bugarskog porekla veruje sadašnjoj vladi Republike Srbije, veruje da se borite za uspešnu i jaku Srbiju. Kako veruje vladi, tako veruje predsjedniku Republike. I ja se nadam da će to biti dodatni podstrek da ove naše molbe i zahteve što pre pretvorite u delo i mogu da vam kažem, ja sam optimista. Možda sam bio malo opširan, ali danas je prilika. Još jedanput vam hvala što ste danas u Bosiljanu. Голяма благодарност към организаторите на днешното тържествено събитие. Основно училище Георги Димитров Босилевец, детска градинка Детска радост Босилевец, гимназия Босилевец, Центъра за култура Босилевец, Народна библиотека Христо Ботев Босилевец и на медийния спонсор Нова радио телевизия Босилевец. Благодарим ви. Нашият национален съвет ще бъде за вас винаги силен партньор. На всички ученици, културни и просветни дейци, както и на всички наши сънародници, където да живеят в Република Сърбия, още веднъж да честитим утрешния празник. Свети Кирил и Методий, деня на българската просвета, култура и славянската писменост. Нека да е честит най-светлия празник на всички. Бъдете горди, че сте българи, бъдете горди, че имате български корени, но всъщност уважавайте Република Сърбия. Пожелавам ви здраве, професионални успехи и вяра. Напред науката е слънце. На много е